салом алейкум. Ва алейкум салом. Акай Салмон сӯзи. Ташаккур. Саломатиё хуба? Шукр. Бифармо. Акаҷон ман ҳамин рости гап ҳавгум хита ҳамин нашод гапи хилат против будам. Ман хита хеле шид гӯш мекардам. Як 3 моҳ шидагда гӯш мекардам. Против хита будам ки мегуфтам ҳамин барзити давлат гап мезанам ва барзити ҳам хеле чиз. Не ки ҳамин рӯз абед бод худо дуровум накуна ҳамин модари Абдурахмони 19 меган 99 меган. ҳамура гӯш кардам ҳаму зулми ҳамин ватани химона бовар ки ман хита уҷа гап надорам дака. Хита уҷа ҳамин хидам ҳис кардам ки хилат ҳақиқат гап мезада ака. саломат бошӣ ки мефаҳмем бародарот. хеле кори аст ки мо тавонистем як бародара фаҳмонда бошем ки як модар як зан як ҳамватани мо дар зери зулм аст ва тавонистем ки тавассути ин барнома барои шумо бирасонем. ин хеле кори аст. нака ки чӣ гап мега ки чӣ намега не ки модари ӯ чӣ гуноҳ дора. ӯ хай фарзанд дар ҳамун роҳ рафтай хо роҳи хуб боша хо роҳи ганда боша не ки ҳамун модара. ака ман михел дар видео дидам да ай 60 болоай ҳами гуфту гапо поён нест. не ки ҳамура зулм карда милисо михел тайкаш маҷбур карда бурдан и ай рӯи мусулмонӣ на мусулмонӣ туғри мегирад на динявӣ туғри мегирад ягон намуд туғри намегирад бародар. бале барои як ҷавонмарди воқеӣ агар узви ҳамин миллат асту як инсон аст ҷавонмард аст ҳеҷ тасаввур карда наметавонад ки як модар 5 рӯз ё ки 8 рӯз беному нишон мешавад. намедоне ки хоб буд ё бедор чизе хӯрд ибодат кард ё ки либос дошт дар куҷо хоб буд. аз ҳама муҳим барои як зане ки шавҳар дора чӣ хел шумо як зани шавҳардора мебарен дар ҷои номаълум маҳкам мекунен. ин як зулм аст. ин як таҷовуз аст дар ҳаққи ин миллат. барои ҳар як узви ин миллат бояд нанг бош. ҳар як ҷавонмарде ки даъвои мардӣ дора бояд барош нанг боша ки модари ҳамин миллат фарз кардем модари ман буд модари ту буд модари ӯ буд модари дигар буд ё ки ҳамсари ман буд ҳамсари ту ҳамсари ӯ буд. тасаввур кун ки 5 рӯз беному нишон мешавад. дар зеҳни як мард ҳазор фикр мебиё ки зани ман куҷо шуд ҳамсари мара куҷо бурданд духтари мара куҷо бурданд. 1 соат нест 2 соат нест 5 соат нест 10 соат нест 72 соат нест ва ило меравад 105 110 соат беному нишон мешавад. ин хеле ҷинояти бузург аст. барои ҳар як узви ин миллат ҳар як мард ин як нанг бояд боша ки ҳукумати имрӯза аллакай даст ба номуси занҳо ва модарҳои мо шумо дароз кардааст. ин охирин зулме аст ки як ҳукумат дар ҳаққи миллат мекунад бародар. ака ман ҳами бисёр тамошо мекунам хита нами ахборои тоҷикистон ҳамашада хай навози шакар дар мо 14 астам шид ор 350 хест и мисоли гап руғанаш 120 130 сум шид омоз дар ма дар шаҳри Русия мисоли гап дар ҳамин дани ман дар шаҳри Русия чӣ мекунам да ма кор мекунам мисоли гап ака чӣ кор мекуна намекуна ҳар як одам хатогӣ дора. ма хитам хатогӣ дори ака ма ҳам дорам. ҳар як одам хатогӣ дора. ҳар як одам одамизод бандаи худо бехато намешавад. майлаш ҳамаш свед мекишӣ ура мекунӣ ира мекунӣ не ки ма ҳамун модари пира дидам ки ҳамун зулм карда бурисанд ӯ чӣ гуноҳ дора. хатогии тра модари ту мехоҳад намехоҳад мисоли гап ту хатогӣ мекунӣ ё ман хатогӣ мекунам модари ман мехоҳад намехоҳад. ягон модар хатогии писара намехоҳад. ҳамуда ақаллан фикр намекунанд ки як модари пира зулм карда ай дистош ай тайкашош маҷбур карда бурисанд. майла ба писари ӯ хатогӣ кард дуруст кард ира аллоҳ медонад. ира беғарзи аллоҳ ягон одам намедонад ки писари ӯ хатогӣ кард ё кори дуруст кард кори хато кард ира намедонад ягон кас. ана ҳамун кори анами мисоли гап шаҳрванд ами чизои мо мисоли гап ягон майда туғри намегирад. на дар ягон чи туғри намегирад ака дар ягон чи дар ягон чи туғри намегирад. худованд тавфиқшон бита худованд эмоншон бита. ӯ ку эмон надоранд
یکی خداوند ایمانشون بده، خداوند بندهشون بگیره. سلامت باشی برادر. مثل باشه همون روز که همین ما گفتی و گپا سواباد نه زندگی کنیم گفتی و روزو. حتما برادر عزیز، حتما یک یعنی در همه دنیا برادر عزیز نظام ها میروند، ملت ها باقی میمونند. حکومت شوروی، امپراتوری فارس، امپراتوری عثمانی، امپراتوری دیگر روم و دیگر و همه امپراتورهای بزرگ دنیا از بین رفتن. هر نظامی که بالای ملت ظلم کرد و بالاخره از بین رفت، به خاطر ملت باقی میمونه. نظام و دولتداری از بین میره. برای ما همین حکومت شوروی آخرین نظامی که ما و شما خوبتر و بهتر میدونیم که یک نظامی خیلی بقوت بود، یک زمانی خودش نیمی دنیا را کنترل میکرد، از این فعلا نیمی اروپا سر کرد تا اون نیمی دیگرش. ولی چرا از بین رفت؟ عامل های از بین رفتن همین نظام چه شد؟ یک ابرقدرت چگونه از بین میره؟ چرا ضعیف شد؟ چرا ناتوان شد و چرا شکست خورد؟ این در سیاست خطا بودن. سیستم کهنه فرسوده شده، مطابق زمانه حرکت نمیکنه. این نظام رحمانوف الکای آزاداندیشی، صفحه‌های فیسبوکی اجتماعی همه یاد در یک جبهه خودش پیش رفته ایستاده است. رحمانوف برای لایک زندان مون، برای لایک تهمت کن، برای لایک تحقیر کن، برای لایک نمیدونم خونه‌اش فشار بیار. این چیزایی که استالین شاید استفاده می‌بره. این چیزایی هست که شاید نمیدونم یک 20 ساله یک 30 ساله پیش استفاده میشد، یک عصر پیش استفاده میشد. الکی در این شب و روزی که جامعه جهانی پیش رفته، تکنولوژی اطلاعات پیش رفته، آزادی در یک مفهومی آزادی چیزی بزرگ دیگر است. حکومت رحمانوف آمده است با همون نظامش، یک جوانی 18 بالا یک کار میکنه، زنش، مادرش، فرزندش، تمام خشتوارش، همسایه‌اش، همدهه‌اش، هم کورسش، هم صنفش تحقیر میشه. این چی معنی داره؟ این باعث ضعیف بودن اون نظام است. میترسه از آزاداندیشی، یک نفر ترس داره و او خاطر سیستم را استفاده میبره برادر. و خاطر آخران همون شانسه که یک نظام دیکتاتوری داره، این هم فشار است، فشاری بزرگ. بعد این دیگه شانساش تمام میشه. اقتصاد نداره، سیاست نداره، فرهنگ نداره، دنیوی نداره، امنیت عضوخواری نداره، اقتصاد الکترونی، اقتصاد انرژتیکی نداره، هیچ چیز نداره. آخران چیزی که داره برای چی همه نظامی میشه؟ چی میشی؟ ملیسا. چی میشی؟ پراکرور. چی میشی؟ در امنیت کار میکنم. در کجا کار میکنی؟ در اوباب کگبش نیکم. برای چی؟ به خاطری که امروز طلبات در همون ساحه زیاد است. برای چی زیاد است؟ به خاطر ساحه درآمد است. برای چی ساحه درآمد است؟ به خاطری که هر کسی گپ میزنه او فشارش میره 10,000 20,000 سامانیش میکنه میگیره. همین است که امروز طلبات امنیت که گبه انویده مرد جوانا زیاد میروند، جای پول کارکنی شده است. مگه میزنه میروند تمام گاو و مال پدر من را میفروشند، هر روز او را ظلم میکنن که پول بده. بیچاره را که ده تأخیر میکنن مجبور از پول بده رها بشه. اینه است برادر. میفورم امی اکای سلمانم خیلی دیدار ما ایشون بتونم قطعی خدا دیدار با دیدار گذارم که میترسم. ان شاء الله روز و ساعتش میرسه برادر. همه که قدم نهادی در این میدان، ما دو شک ندارم که روز میشه از بهترین و از پیشرفت‌ترین جوانای میشه که برای آزادی مدام یک زن ناموس سری قدر بیدار کرده است که نه همه گرده میکنه در این برنامه گپ زنه، گرچه پنهان هم باشه، نه همه. نه من همین اکاجون کو من راست شمیگم ده ما اکه هر کس ای الله بترسه نکی خیر و خی بدبختان. ما اکاجون سه روز شید فرزندی ما زنگ میزنه گریه میکنه، صنف یک میخونه عتبی آخه کجا میرن. دپارتاسی امکان رفتم 107 مدت تاریخ شدم 17,500 سوم قرض داشتم. مگه ای دستم تمامی کار میاد، تمامی هنر میاد. گفتی و گپا در تاجیکستان یک روز بیکار نبودم. سراونا 17,500 سوم قرض داشتم. اینا نه 4-5 ماشین دومم خش کنه الو قرض مکاندم. با یک گپی آخرانم دا که بله همه مایل همه کارشون این میخمون پیریخو داره. من همین روز اخبار تماشا کردم، پیریخوی ما ایتاری شده، پیریخوی ما این روز خمکی نگه همون پیریخوی او نشیدم این بگیره ببرشون که جان ما خلاص شود. با پیریخو شما میگم ما ذخیره او در تایسون پیریخوی ما باشه زمستان اون نداشتن سوید نداریم برادر. با این بهونه را میکنم مایل قیمتیش مایلش ایش مایل همه سوید نداریم. اینمیش یک گفتی و گپو عبید نایبه دایده. بله سلام علیکم برادر، تشکر.